Kua roa te whare karakia o St Matthews I Tāmaki Makaurau e wero ana I ngā whakaaro o te hapori o Aotearoa. Me te aha e tū ana te puehu I tā rātou pānui whakāhua hou mo te kirihimete. Arā o hohepa rāua ko mere I te moinga. Mai anau e tehi katakata anau e tehi. E mo te whakahea te hāhi katorika I te pānui a St Matthews. The idea behind the billboard is to lampoon or to laugh at that literal idea that God is a male up in the sky and the assumption that somehow that male impregnated Mary and that's sort of the Christmas message. And actually most Christians don't believe that. They don't believe in it literally. Ngā kōrero I roto I te paipera I mea ana I noho puhi a Mary, a nā te wairua tapu o te atua ia I hapū ai. Tā te pānui rā te āhua nei e hararawa a Mary I te puhi. Well, I think that this is some kind of smokescreen, and I can't really imagine what's the purpose of it. Ka ngaro hoki te kōrero, e hia ke ngā tamariki I whai ake I a te karaiki. Ka reko tahi anaki te pepe I whānau, e rua e tūru noti I whai ake I ai. He taha anō ki tēnei take, ko te taha ki te whakakata e kore ki tea e te hāhi katorika. Mea koratau ki te kata. Mea koratau ki tāta te tiru anō ki ngā kōrero o te paipera, ki ngā kōrero e putamai I te whānautanga te tamaitene. From the emails and phone calls I've had, I mean, some people love it, some people hate it. It's creating discussion about what the true meaning of Christmas might be. Kua puta te awanga kai te tere wareware tia te pūtake o te kirihimete. Kua ngaro, o ki te tato I ngā karare hea o mamahairan, I ngā reiki e kimo mai ana, kānapana mai ana, ka ngaro tērā I roto I ngā hia o te tangata, kia whaia te whakaaro ko te wā tēnei o te mahimoni. I nā te whāinga o te whare karakia o St Matthews ki te whakahauhau kōrero mo te kirihimete, kua ea taua whāinga. It's flying in the face of our 2,000-year-old beliefs. Aha kua te heataha o te taiapa, kua rongo nui te pānui nei I tāna wero whakapono me te hāhi. Raiha Johns, Te Karere.